Difu Town Committee pen Difu Casa Stadium at the word Joycing Dole Auditorium Adunga right track pasang long lelo ke kamke. Nampi namdura hoy adui kelang le puthak Difu Ru Samson Sing ingti chikimo achotaya long ke kamke mo ke de. West Karbi yang long boithat lang social diuna klamalong KSA amai pikepado rada kisunga puthak kachingwai Kardom adaba beta long peneli junaliti mungpi non beta ang ton pen arju itha Difu Town Committee pen Difu Casa Stadium atawar la pen Joycing Dole Auditorium Hall adung arai truck pasang long lelo pusi lamtoy pipon pusi kat news along beta nang pale Difu rong supi arup amumang ke palang media phan Difu manja atawar mate Difu Casa Stadium atawar arai la pen Joycing Dole Auditorium Hall atawar along truck pasang long lelo Karbiang long Motor Vehicles Labor la pen Driver Association among chiki jithan et apisi laso alam Difu Town Committee ame pura kro pen aru kre player ni pacetak pon alang li truck ke pasang adim Difu rong supi atiri kedam atawar along selam ponji puta truck ke vek atu mapan pachini People for People la pen ajirpo asong pen nampi namdura hoy adui kelang ka pangkre aputhak Difu Ru Samson Sing inti achikimo chataya long aru kre player ni pen khikam ke amodeng sikachi song pacheng thu Karbi Anglong Autonomous Council song jalin atum apuna chakkave ajok Karbi Anglong nampi ahoy adui kon bom lupu People for People la pen area sangho atum akoy PC aru kre player ni pen Difu Ru Samson Sing inti achotaya long kham ke amodeng sikachi song angthek chipaklang Karbi Anglong along nampi namdur la pen long le ahoya dui kawe bom atheke Karbi Anglong Autonomous Council song jalin mate CM Tuliram Ronghang kichok chia pot pusi People for People asong japo long kriti mung phirang ke angno ningje ne jumpini dhana ke doge nini ho ke dogang ko athe bang la pulo Karbi Anglong nam pi da be pin lo etum theibi thang prang be pin lo border ta chilang de ke si tu ke chilang interest ke li alang tu mage tangga chu interest tangga ko nama tang thema hodak border ke chirai theipi ke chirai ke tangga long de ke take la so kusi la development kam la corruption kam land le interest ke si ke leadership amasi chokit del Karbi Anglong ke pini pina chu pudu ni ye na pa theram kok jel pa beng lut pan vel tu ra rong ha ke ha chipla kam ke land mo ta lang li chini nahi ni tum long ta evidence do enough evidence do Turan mong ha ke hai CM ke hai jail ke dami hai apen damang da prang walang li jail damang da prang ko tu ma proof evidence ke pakka nil tu long West Karbi Anglong boithat lang social dihun aklama long ninia farman ke pado KSA amai pi aru kre player ni mai pikang ni pensi pajut pontang lopusi boithat lang sope nilitum phirang ki jasoning hi kat news along petanang pale West Karbi Anglong wathadlang social dihuna klamalong aru kreke thomar ni pen kapado KSA MIP aru krek phor ni pajut pontang lo Ninia Parman kang nia MIP along Karbi Anglong arat kachechak nang akisunga puthak kachingwai aklong paledang terasat lang Karbi Anglong pensi padunang ji puta mai along lamthe chaparai MIP along soarlo songjapi protima ing hipi KSA ben Simeon Rongphar lapenari sangho tum chetong dun. The main purpose of this program is in order to rejuvenate the state movement. Actually, the Karbi Students Association has resolved and taken a resolution in 1985 at Chukihala that for the sake of the people of Karbi Anglong, we will fight and achieve autonomous state as per Article 244A. And at this point of time, we have seen a lot of problems. Not only the people of Karbi Anglong, but not only the Karbi people, but the whole people of Karbi Anglong has been facing a lot of problems due to the inefficient leaders which is ruling the Karbi Anglong Autonomous Council. So at this point of time, we have discussed how to carve out corruption from Karbi Anglong, how to promote our culture, how to promote our tradition, and not only that, Amiyat
কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা ফালৰ পৰা যি এডুকেশ্যন আপলিফমেণ্ট কৰিব লাগে এইবোৰ বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিছে আৰু আমি আজি এই সভাত আমি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে আগন্তুক দিনত আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আন্দোলন ইন অৰ্ডাৰ টু এটা আমি শুনিব পাইছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত টেট ইয়াতে ষ্টেট টেট ইয়াত কণ্ডাক্ট কৰিব তাত আমি বিৰোধিতা কৰিম আগন্তুক দিনত কিয়নো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ফালৰ পৰা টেট কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰি আহিছে গতিকে আমি আপোনালোকৰ চেনেল মাধ্যমত মই আজি এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ইন দ্য কামিং ডেইজ কাৰ্বি আংলং শুড কণ্ডাক্ট টেট as per its own supervision as per the authority of the Karbi Autonomous Council. Halapu KSA Songja rong parpen ke pasat lang ke tokat hari asami atu mesen pen sat lang ang thek ke long je phan arna mahir jume chohang Non malom so poraphan birta among ton bo iksena Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Autonomy outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, grocery items are also available according to your needs. Autonomy outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
dihina mo pipotat birta long phangthulo Bukajan Legislative Assembly constituency angkang ke hatput NH39 kachileng atawar pi non ke Asian Highway number 1 mate AH1 pusi amen irlo lasto atawar ki dam tang pinang aningkan pen kahino jog gari motor pen munit kachileng aphan anat akisung kachetong nang abirta phirangke anon terang pen birta nang pale Government ke wang bomlo dam bomlo ke dam da government atum heno pupen ke mesena government rada tum ingwailo lake parivartan a government henlo latum sitame wang pen la so towar abang ke selam thekhe detlo ate ke non ke do bom BJP MLA Dr. Numol Mumin ke thekhe la pen kaning jedun de det apodno kusi premier ni tisunge pho rada tum pen ning jerinti kachelenga towar pi ke wang era jok non molom arwe ke jang pen towar abang an so se heno thulo la so jok aruni bhai crepe clear ni ada por phai ner cap apor molom japrajan along ihum LP truck atowar angbong chidalong chingthang loklo halapu aphiben nangidun boma truck abang arayanat ke hat pe jia phan kaboria hul lata chingthang dun loklo humnia truck along wet adim along ka chingthang ajok ada por phai ner cap apor molom pen anerlo chitim por phai kre hini aporan ghonta pli aporan ke nat penta motori hum natta chelengune dedlo aphi police atuma dimalong pali dunsi ihuma truck aphan ke sansi kachington pronga motor bokha cheleng thulonglo keong dong ara tum akoi ki pike lake local MLA site oil apotlo kaliason te piniar ni lapusona kisung rada tum phonang ni dejia potlo non projin pen la haya towar kaino dimalong selam serak re punote non eprang ke bangji barla porarwe nangjang thulote kari motor ke humnatta chelengune lo pusi herang ke pen adimalong umrida muhut pachini dun তুলো এটা অনুৰোধ যিসকল মন্ত্ৰী আছে চেন্ট্ৰেলৰ হক আমাৰ অসম চৰকাৰৰ হক এই মন্ত্ৰীখিনি আকাশ মাৰ্গেৰে নগৈ আমাৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি আহি অকমান আলোচনা কৰিব লাগে ৰাস্তাখিনি চাব লাগে যে ৰাস্তাৰ গতি কিভাৱে ইয়াৰ সাধাৰণ মানুহখিনি কেনেকৈ কষ্ট ভুগিছে কিদৰে চলিছে এইখিনি নিজে আহি সমালোচনা কৰিব कहाँ से आए आप यूपी से आए कहाँ जाना था आपको दीमापुर कितना देर से यहाँ रुके हुए हैं आप सुबह से रुके हुए किस कारण से ये रास्ता खराब है इसलिए कारण खराब है ये रास्ता कहाँ तक खराब है ये काफ़ी खराब है तो बहुत पीछे है Dilai Police Station ki parlo angkang aruni bhai crepli ani arni tili ki thom apor malom 0 point bokoram timung arong to wara du ki kek along ahiring tangrak pen swift desire akar amithang akrong anat ki dam bom atempo aphan ki patong ajok kate wara tum arenga hu ki so birta phirang ke pen birta nang pale Dilai saria jen kachelenga towar pi kapacha hectic swift desire akari huma methang akrong anat thu ke dam bom atempo aphan kapatong ajok kate wara tum bang hinita areng husolo pinpur me labang so dimalong adu ke kek thaga joinik kedam tang arni da penangan kachingkoi dolo lapen apran ta kedam nang abang dolo lasi labang so di malong PWDSI campaign tar pang thek nang tar serak nang po kalisita akapre ga bidi pensita me kachingkoi mate accident ke khang je aphan klem nang po busi rada tumpen ningje rinti labang so kache tongalong tempo ka tewara bang phu hidipia sor kamson timung buta pang thek an parta bangso kache tongalong swift desire car number NL07C 7238 lapen tempo number lake AS09C 3847 puta pangtheklo adaba beta pangkela pansi kang ton pa ikla do me thak me kuwang thu